Natalija Zazuljak, prepodavam drugu hodinu za ruski jazik, nastavna jedinka Mikola M. Kočiš, Ljesov doktor. Mili першокласники, привітуjem вас на другій годині руського язика. Наздавам се, že ste odpatreli першу годину і že ste zробили домашні задатки. Dneška še vidíme znova. Znači, dneška tiež tak budeme dať so čitac, takže porichtajte svoje čitanky i porichtajte svoje teky. Keď ste hotovi, môžeme počať. Znači, budeme tiež tak dneška dať so čitac, ale co, ani dneška vám nevyvolám, ale vam ne zadam загадку, як вчора, але будемо бавити jedno bavisko. To asociaciji. Може би ste také bavisko bavili už za svoju učiteljku, a keď ste nje, vecka vjerojatno ste to patreli na televiziji. Naša asocijacija bude mať 3 kolóny A, B i V. U každej kolóny máme 4 slova, ktoré budeme jedno po jedno postupne otverať, že by sme došli do riešenia tej kolóny. Tiež tak i kolónu B i kolónu V. I već to ti 3 konečni riešenia, treba, že by nám dali riešenie našej asociácii, a riešenie našej asociácii to bude i náslov toho, co my budeme dneška čítať. Preto môžeme počať. Ajde, rušíme od kolóny A. I to A1. Prečítali ste? Krídla. Co by mohlo byť? Môže byť avion. Uvidíme. Ešte ťažko odhadnúť. Ideme A2. A teraz už môže byť i ľahčejšie. Pírje. Keď dahto už rišel, to tu našu kolonu, naj sebe zapiše da jaki bodi i vecka sve bude rahovac. Ideme dalje. A3. Džubok. Džubok, to, co ktoška da, co džube. Ja dúfam, že ešte viacej od vás rišeli teraz tú asociáciu, odnosno tú našu kolonu, ale zato otvoríme ešte i A4, da vidíme, co tu piše. Hnízdo. Teraz dúfam, že ste už všetky riešili úspešno kolónu A, da ju otvorím. Znači, riešenie kolóny A, ptica. Dúfam, že konečné riešenie ešte bude tako ťažko dojsť do ňoho. Ta počneme z kolónu B. Ajde tu rušíme od najväčšieho, od B4. Pečarky. Dúfam, že ešte vše ťažko, ale zato vidíme, co tu. Vovk. Probujte. Vidíme, co píše pod B2. Vivírka. 2 životini, pečárky. Keď dahto riešel, naj sebe zapíše body. A uvidíme, či točno riešel. Dreva. Ľahčejšie vám teraz. Dreva, vivírka, vovk, pečárky. Zdohadnite, що šveta kolo nás. Tak, dúfam, že ste všetky úspešno riešili kolónu B. Znači, tam, kde toto všetko tu, co sme prečítali, žije, to les. Znači, máme teraz už 2 kolóny riešení. Ptica i les. Veľo ptici žijú u lješe i ne znam baš či bismo tako i mogli
prepoznať, že o ktorej ptici tu slovo. Zato думам, že treba, že by sme počali otverac kolonu V. Ajde rušíme tak gdje od čtretku. V, 2. Líky. Tako zbunjuje. Ajde ptica ljes. Povezani. Jakže teraz tu vi našli líky? Nič, ideme dalje. Ajde, V3. Sluchalki. Jaki sluchalki? Teraz už čitotico muziku sluhame, či co? Ajde ešte jedno. Bili mantil. Думам, že už da jednim jasne. Ali ajde. Ideme ešte i to tu našu V1. Ambulanta. Tak, jasne? Tak. Slovo o likarovi, lebo o doktorovi. I думам, že nam teraz ostala najlješćejša robota, bo šitsko calkom jasne. Znači, ljes, ptica, doktor. Znači, nješka, budeme čitac, ljesovim doktorovi. Znači, ja napišem naslov, tu jak rješenje našej asocijaciji, a vi napišite do vaših tekoh. Nazdávam sa, že ste prepisali, a keď i nie máte času prepisovať, dok vám ja čítam to o ljesovim doktorovi. Ljesovi som doktor stari, palje, mam i okuljari. Dobre zdrave drevom žičim, keď sú chori, ja ih ličim. Drobni hrobak jagod mak, ja ho najdem, pik-pak, pik-pak. Ušenici i hrobaki imaju veljki pažeraki, ali ja ih pojem tak, 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 tak. Ljubja dreva mnje ulješe, bo im doktor zdravije nješe. Na hrobaki ja mam smak. Pik-pak, pik-pak. Počelo še vam. Keď hej, otvorce svoje čitanki na 59. boku. Znači, nješka budeme čitac pri povedku Ljesov doktor. Což vi tam bunjice? Думаcie, že som pohrišela? Znači, to nie pripovedka, to písňa. Bravo, bravo. A jak ste prepoznali, že to písňa? Varice má stih i strofi. Čudne. Jak teraz stih i strofi? Gdje to ti 4 strofi, 4 stihi, každá strofa po točno 4 stiški, co sme mali na prešlej hodini. Znači, nie každá písňa muši mať 4 strofy i nie každá strofa muši mať len 4 isté číslo, znači stihoh. Bravo, bravo. No, već ideme oznova. Znači, nješka budeme čitati písňu Ljesov doktor. Perši zadatok, že by ste prenašli, kto napísal tú písňočku. Dom, že ste še nješka už bar zljehko znašli u čitanki i prenašli, že písňu Ljesov doktor napisal Mikola M. Kočiš. To je jeden z najpoznatších ruských pisateljov i za djeci, a bome i za odrosnutih. A teraz drugi zadatok. Kjeljo strof ima to ta naša pisnja.
Nie tu veljo čitanja, bo naša pisnja maljem 2 strofi. Ale zato każda strofa veljo stihi, pa naj vidíme, prečitajte, keljo perša strofa ma stihi. I keljo ste načitali? Až 8. A naj vidíme druga strofa. Išće vecej. Znači, druga strofa ma až 10 stihi. Znači, nješka sme upoznali jednu interesantnu pisnjočku. Ma malo strofi, ali maju zato to ti strofi veljo stihi. I ani nje jednake číslo. Perša strofa 8, druga strofa 10. Znači, vidíme, že pisnjočki môžu buď zbar zrižnorodni. Krašne. A teraz ja ešte raz prečitam pisnju Ljesov doktor, a vaš zadatok, že biste provadzeli jednozobnu čitanke i co vecej stvari o Ljesovim doktorovi zapametali. Bo budeme o tim pripovedac. Ljesov doktor. Ljesovi som doktor stari, palje, mam i okuljari. Dobre, zdrave, drevom žičim, kad su hori, ja ih ličim. Drobni hrobak, jagod mak. Ja ho najdzem, pik pak, pik pak. Ušenici i hrobaki maju veljki pažeraki. Ale ja ih pojem tak, 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 tak. Ljubja dreva mnje ulješe, bo im doktor zdravije nješe. Na hrobaki ja mam smak. Pik pak, pik pak. Čuli sme pisnjočku ešte raz, a teraz dáku zo nej popripovedame. Naj vidíme, co ste doznali o našim Ljesovim doktorovi. Tak, perše sme doznali, že je stari. Dalje. Noši okuljari. Jaki to okuljari ima Ljesov doktor? Vidjeli ste da kedy u prirodi Ljesovog doktora? Keď nje može biti zdakde na slički, ljubo na televiziji. Kto vidjel, to mu jasne. A kto nje, za domašnji zadatok prenajte dakle sliku Ljesovog doktora u dajnej enciklopediji ljubo knjižke, abo možete prenajti na internetu dajaki znimok Ljesovog doktora i opati se jaki to on ma okuljari. Ideme dalje. Co sme ešte doznali o Ljesovim doktorovi? Znači liči dreva. Zato ho zdaj navolali doktor. A jak to Ljesov doktor liči dreva? Rozdumajte. Znači, dumajte, že tak, že je hrobaki i ušenici, ktorí napadaju na drevo. Думam, že ste u pravu. Znači, on za svojim džupkom vydžupkuje to ti hrobački i ušenici, ktorí bi inšak zniščeli drevo. Znači, tak ih on viliči. Odlično. Ajde, teraz najvidzime, co sme može biti doznali o tih ušenicoh i hrobakov, bo še i oni tu spominaju. Našli ste? Perše máme, že hrobaki jaki? Drobni. I to jaki? Jagod mak. Co думate čom baš mak? Vidjeli ste mak kad mama pravila dejaki rezanki ljubo kolači? Tak, i to ti hrobački taki drobenki, jak zarenka maku. A ne vidíme, co sme doznali išće o ušenicoh i hrobakoh. Prenajte u druhej strofi. Znači, oni imaju veljki pažeraki. Co bi buli to ti pažeraki? Čudne slovo. Probujte še zdojadno. Či vam dahto da kedy hvaral, že nje bud pažerni? I kedy vam to hvaral? Ljubo se može budi buli pažerni da kedy.
Co to znači pažeriče? Znači, keď pred vami dajaká tacna polna so skolačami, a vi nie taki bardzo hladni, bo ste už predtým dobre najedli, ali to ti kolači tak krašnjevi pa traju, lebo vaša šestrička, lebo bracik tak smačne jedza, že i vi bi jedli, pa pojece jedan, pa pojece drugi, pa pojece treci. I već kad co mama pove, nje buc taki pažerni, nje pažerše. Znači, že pažerak ma vjazi so zjedzenjom. A pažerak to nam u stvari jedna čast cela i nam ľudzom, a i všetkým drugim životinjom. Keď jedzenje vežnjeme do ustoh, ono že bi došlo po žaludok, muši prejsť pred to pažerak dok budete starši, da budete učiť, že šo on inčak vola i jednjak. Ali njevažne. Znači, to ti hušenici i hrobaki, ktorí majú veľký pažeraki, u stvari jaki, pažerni i ljubja veljo i možu veljo jest. Ideme dalje. Ne znam či ste obačeli, ali u tej pisnjočki je zdajaki interesantni stiščki. Pik pak, lebo tak, tak. Co domace, čom baš tak? I co to? Tak, upravu se. Znači, to zvuk, ktorý čujeme, keď Ljesov doktor so svojim džupkom bije do dreva. I džupka to tih robaki i hušenici. Keď to dajaki zvuk, kto ču to zvuk, točno bude znať, jak ho má prečitac. Znači, dok budete čitac to tu pisnjočku, co domace, či to ti stiščki budete čitac tak pocihi, pomali, či dajaginčak? Tak, budete ih čitac hlasno, oštro, tak jak co še Ljesov doktor odziva, jak co čujeme, kad on so svojim džupkom bije po steblu. Bravo. A teraz ideme dalej. Doznali sme, že dreva ljubija Ljesovog doktora. Rozdumajte, čom ho oni tak ljubja? Tak, znači on ih liči, on im pomaha. Hajde rozdumajme. Znači, Ljesov doktor robi dobro i sebe. Kad džupka, hrobački i hušenici, znači on še naje, on bude siti, ali ne robi dobro ljem sebe. On pomaha i drevom. Ozdravi ih. A najvidime, može buc pomaha išće do komu. Kad vi zdravi jedno drevo, komu on išće može pomognut? Tak, pomogne da jednim drugim pticom, da vidime jak. Bravo, na tim dreve oni možu napraviti svoje gnjezdočko. A može buc pomogne išće dajake životinki. Tak, napriklad, pomogne viviročki. Može buc u tim istim dreve viviročka napravi svoj dom, svoju dziru u ktorej bude bivac. Bravo. A najvidime, kad Ljesov doktor vi zdravi drevo, či i mi ľudze máme dajako ohasno od toho. Tak, máme i to veljo. Ja dom, že šitski ljubice prehodzit še po lješe, pretože tam šviži vozduh. Možeme še skric pod toto drevo do hladku. A zdohadni se še co sme pripovedali na švetu kolo nas. Dreva to mali fabriki čistogo vzduhu. Znači, kad drevo zdrave, ono nam može napraviti veljo oksigenu, veljo čistogo vzduhu, ktorý mi budeme vecka udihovac. Bravo. Znači, Ljesov doktor hasnoviti za calu prirodu. A teraz, najvidime, kad on taki hasnoviti i njesebičniju je, ali rozdumuje i o drugih rošlinkoh, i o životinkoh, i o nas ľudzoch, i o calej prirodi,
Ajde da mu mi to dajak vracime. Ja mu tu pojihtala da skeljo ušenici i hrobački i budzeme ho karmic. A karmic ho budzeme tak, že napišeme daco, co sme zapametali o njim zo tej pisnjočki. Hajde, počnjeme. Može. Evo, rušime od to, že liči dreva. Možete i vi prepisovati do svojih tekoh. Ajde, co išće bismo mogli napisati? Liči dreva. Ajde. Džube. Ajde tak, da še długo nie zatrzymujemy. Vi doma nakarmice svojego ljesovog doktora z oveci hušenicami i hrobačkami. Znači, zdumajcie išće da skeljo virazi slova, co ste upoznali i co ste doznali o ljesovim doktorovi. Hto keljo se? Hto se da jeho ljesov doktor budze bar siti, napiše vece ih. Hto duma, že jeho ljesov doktor už dozna karmeni, njemu ši pisat steljoveljo. To perši domašnji zadatok. Drugi domašnji zadatok je givše, kad robime daco za čitanki, dobre uvežbac čitac. Znači, najmenje i 3 raz prečitac doma to tu pisnjočku, a hto ljubi može i vecej raz. I to tak krašnje, nahlas, virazno. A treći domašnji zadatok može biti najvažnijši. Znači, kad nas ljesov doktor čuva, i nas, i calu prirodu, tak musimy robić i mi. Čuvajcie sebe, čuvajcie svoje zdravlje, ali čuvajcie i zdravlje drugih. Widzimy się na iducej godzinie.